o le Tafesilafa'I o se Polokalame ua iai le talitonua e manino ma matafi se puao pe a susulu iai ave o le la matafi e se ai i le whaasoa whesāngai au vāntū au mai o na manino lea o le nenefu le nei tausanga ma le tele o mata upu e tūlai mai e awhia ai le au nanga ma ngā luenga whātino i lo tātou atunu pe tai e manino ma malamalama ina ua sasaa whaoti Leutu a le whai mea o whaingo ina ai le nei Polokalame o le Tafesilafa'I. E fia langa I whaatara whaatu le nei fo I waenga o le tātou Polokalame o le Tafesilafa'I o lea ua maua fo I lea wanoa le nei vai aso I se whaapoponga o le tātou Polokalame. Ia e whailoa e fo I ma le Afioga I le Minisitā o Pisinisi a la manuia Maleipa o le Minisitā fo I Mātāgaluega o le M.P.E. Ia po le Afioga fo I se pāle mia I le nei vai taimi. Le Afioga I a Leatinu'u Wayne so o Ialo. E whaatara noa fo I nisi o Matāgaluega e pei o nā awhia ai le tautua ai Mose ia o Polokalame o ngā luenga whaavai taimi ia tunu I whafo. Ia whaatalo whaatu I lau Afioga Mālō soifua manuia. Ia e whaatalo whaatu fo I le tātou Mātāgaluega nei tai au. Ia po nei fo ia fiafi. Ia e fiafia fo I o maulea manoa e whailoa iai. Ia e whaatalo whaatu fo I Mālō si o tātou atunu o mwhaina mau mai nei whaasalaunga nei aso. Ia vi ia le tu o mwhai on tātou whailoa e Mālō le soifua. Mālō whaafitai. Ia ta amata tu ia I mea nei o ngā luenga whaavai taimi lau Afioga. E le o toe pō mala I le sila ma le whaafonga o le tātou Leatinu'u. I le tele o le sao ma le ao ngā luenga whaavai taimi. I le ati nae o le tātou Leatinu'u ai mai se lava o ainga. Pei tai wa telefoi nisi o whaafita auli wali ali mai ai mai se lava. Ia I lātou fo I lea e whai o lātou ainga I Samoa. Ia ai malanga atu I whafo o na whaile o le mea whaopopo a wai le nā tia o lea ua tupu. Lau Afioga o le hasa sila lau Afioga ma le Mālō. I se fofo e ono tau fia I le nei whaafita auli. Ia, whaafitai o le mea mua. E reo ia te au se fofo nā mata au. Ai au ono o whaape atu nei tūla. O le Polokalame nei o ngā luenga whaavai taimi. O se Polokalame matua le leia, lei mo le Leatinu'u, le lei mo o ainga o whaambuli atu I nei Samoa. I le tūlanga fo I le whaatinoina o le Polokalame. Ia wasi itia I lunga ia le tamau ainga fo I wa mwhai o le tātou mawaina. A o watua le whaatita inga mua lea. Mai a se tema lua afe lua tasi se a se tema le lua afe lua. Wasi itia I lunga le tātou tupe maua po remittances le mai atunu I whafo. Mai le ono se lau ma le valu miliona. I le fitu se lau valu 10 miliona. Ia se tema le ia se tema. Olona winga. O le ua wha au popo iai ma tupe maua. E mai ngā nuinga whaavai teimi. Ia e whaapea fo I le lau tele o Samoa o lo o alala mpapa au I whafo. O le ama ye le vaenga lea nanga le FCD mai le tūlanga lea o whawhitau I lo I temi nei. O whawhitau I lo I temi nei. E na o si le pasene la ititi. O I lātou o lo whaia lea mio lea o le le whaamaoni. O le le whaamaoni e lātou a inga mata I to olua I o lo whaatmuri atu I nei Samoa. Ia o lātou la ia o lo o la vea le pasene lea e le toio. A fua la I le pasene e fua se lau pasene lea o ia I Polokalame. A tonu pēna o se wha pasene pēna o se 5 pasene foi. O me pe o te le te foi 5 pasene, ai tolu pasene. O I lātou o lo ia I tūranga lea o le le whamaoni. A o le lau tele lava o le Leatinu'u o lo o whaia le ngā luenga nei. O lo o au ngā mo la tau ainga. E matua I le lei ar Polokalame mo la tau ainga. E ui lava o iei si whawhitau di o I lātou o tu ua lātou ngā luenga sa whai nei. Ai o atu ngā luenga whaavai temi. O le mea la le taunto I titilo iei le mata ngā luenga le MC o le temi nei. I le temi le whai iei le recruitment. O no le recruitment. E o atu tangata e whai lātou application MC o. Ia, ele o iei fo I la se vaenga whaanga le MC o le research division. E ma whainga o e research lātou ia e whai aku application. Po whainga luenga, pe le whainga luenga. A ele anganga, e te tau ona ave le MC o se requirements I tono mea ia. A whapea o e iei sau M.P.E number.
e te tau na mai se ripoti mai nupi wha e sau ai la le M.P.E po o current i au deductions o ina la en whainga weed e se atuai pe ave e se ai la tau o lo o yei le anganga le o la yei ngā nuenga awa wha vai tu aru to e fiaru ngā nuenga whawhaitim le o lo a fia i tātou whartan Mālō o lo a fia i tātou whaleainga o lo a fia i te leo Pisinisi i nei Samoa me se Pisinisi a whai awala constructions ma mea whapena a fia i fo ima tēne tau si mai a fia ai ma leo a fia i ma whai aonga o mea umalaia e te tau loa ona toi titilo le ier mitanga nuenga ia ai whanau lawe e le Asia Research Division ale mitanga nuenga e ma whai ona o e su e umai mea ia o ar tele lavo i lato o le mea sao aia e pepelo a mai whātungu la application e sida toi mitanga nuenga pe whenga nuenga me le ai wha maa vai lisia so e halu vale le lisia sa ia o to inga tūlanga na e whainga tā tele ona titilo i le Matāgaluega e whaingo fia na whai ai ona o te leo le MC o le teimi nei o le tūlanga le iei ia le vaenga le o lo ave i whafo a tātu tangata whainga e ese vote division o le MC o lo iei ia o le division foi le anga whapipi i atu le MC o ai e le o la vei te tonu o le core function o le MC o Minister of Common Industry and Labour o lea la e tau whai ase fofuanga le mea lea o te iloa lava a le lei le whaina o le whaatino ina recruitment e le lei fo i ona ilo ia e peitai ia o lo i tō tele la tō fia tau wā mai e fia o ngā lunga whawaitemi o nā whaatu se tātou tongi a mata le i nei Samoa mai tongi a mata o ngā lunga whawaitemi ia e le whaatu stu salia a iei fo le nganga whaanga le whainga Mālō mai matou e le mawhai ona matou tau fia le ai ia ta tau ar tangata e alu e whainga ruenga i sisi ngā ruenga o lo o le Leutu tongi ma tūlanga whapena ia a mātou tau fio fia lola i ar tūlanga lea ia o mātou tau fia lea ia tau a ila tau o lo o fia ma ngā o i ngā ruenga whapetemi ia o le si foi mea ia o nei hotel si e tua po wharten Mālō i o tele na a fia ia o le age group le ave i ngā ruenga whapetemi o le luas food tau sanga fast food no winga tangata malolosi umai o afi o watu e matangata poto o watu e matangata skill labors e no winga e tau winti tilo e tātou o whainga luenga i nei i luma mai o luas furu ma tua atu al fast food pele ona pesui ia i inga luenga e ave mo la tau wa siwa e fast food le tauna elu ai luas furu mai anga i lalo e le mwhaifo ina na elu walanga lele i ia pe o le tūlanga le i lau whaafsiri leo tae atua ia i tū uma ia wa e au ngā tele ia o lo ia i fo ia tūlanga whaanga le a whaatano atu la tō pola mo tu elanga luenga e alu e wha mai ia waiva kausanga o whainga luenga ai titi tatonga ia le ngakaringa ia e le fia mausi maka vale fia whaise mako whale ai aru leiva masina ta vale whale pusa isa fo la au fo ya le fa po mo to ro fo pe fa pe o e fo me si tu la na o le fa maon ya o me uma ya e titilo e ta to fainga malo e le ma fai ona ta ona tu o fainga malo fai tionga lo a mai e company e nei le o leva ona la to fa fainga no ngi tanga tane le ngata fo ile yo lo e chamber of commerce o mai fo la to fai tionga o le a ave uma tātou tangata ia pe no fai atu temi ua tuana ta ofi nei e whainga Mālō i la tō uma nei ia o wheo ia i le fairness ia o le si voi mea ia tō telo i la tō ia o tō toi nei Samoa nao i la tō o sori tū la whono pe a fua i e te aro e whai mai lau li poki mai leo a saurola o ye sau morianga pena moria se tulang fa pena tu sa po se morianga o umona tongi lau sala ai tonu la lau police report elem fai lava na alu a fo la se situ toia o la to o ye morianga le toi nei tonu le age group le los full fast full ya ai fo la fa fita o di tu atu o le o mau mai o lo ye ni si sa ye o la to morianga wa o nga nga fa vai te
o lona uiga o lea foʻi o loo iai le avanoa e o i tagata e sui ai o latou igoa po o suafa ma sui ai o latou passport ma o mai e pip le system ina ia faina o ia o mea uma ia e tatau ona i lalo le research team po le research division a le MCO ia pe o le tali atu le inisi au faafasili atonu na ua kava atu ai inisi mataupu sa e fia faafasili mai ai e pe o tulaga na Mālō whawhtai sauno e lawa Afioga e se le tā ua ma le mātango fio lau saunoanga i Leutu le ua malama i fo i le tele o nisi o vaenga. Ia lawa Afioga sa tele lawa fo i le whaitio matala sa la tua i mea le ne o le fili ina o tangata fo i e malanga i ngā luenga whawhaitaimi o na whaapea mai nisi. Ua halu whaafia le stangata a o le nei lava le italia le tau sanga alis. O ane whainga whaavai lawa Afioga i lima taitaina i le filia o tātou tangata i malanga i ngā luenga nei whaaphaitaimi. me saʻolele lava lau saunoaga o loo iai le faafitaulina o le faiga faavae sili lava o le faamaona i le faatinoga o galuega nei o le faiga faavae ia o faiga faavae ana Mālō ae te silafia foʻi e te ilo lelei a le mea ua faaletonu ma le mea o lae saʻo ona e faatinoina ma le faatinoina e lē o mafaifuina avesea le tulaga na o loo iai foʻi le mea lea o le masani tulaga faapena ia le gata foʻi lea ia o loo iai foʻi request e avatu itua i le initial Mālō tape o faipule ma tulaga faapena e avatu ai auā latou tagata e malaga i fafo so o vaega uma la ia o lea o loo tupu o le tulaga na lea laiga aveisi e tuʻisi e le gata foʻi na pe ona silafia o iai ia organisations itua tape o aulotu tape o nuu mai Tumā'oti fai ala ia latou Polokalame e avatu latou tagata i totonu na mai le ia i le MCO e paua le whanonoanga o loo ia i tūlanga whapena ona o le mai tauina le e au nei ma le whainga Mālō o loo totongi ni tupe i mea ia wo o lawa i lunga ta iafe ni masela ia tupe totongi ai le se tupe a le MCO o totongi e whai ei mea ia a e sau sawa o le MCO le whai lau application e le ia mse mea te totongi o ia se le vanga na ia lo passport ia lo e whai ma lo police report ma lo medical records ia manisi me mana o mia e whai ei ia le process lea ai afa aur sa o mai i le Matāgaluega o le mea na e le se tupe totongi o le mea foi la le tau whai atu iai ina ia tau mwhai le Matāgaluega e ave le avanoa i le lau tele o Leatinu'u o lo o mai sao ai whaablawe o lo iei mo organized labour associations i kua i ngu ma la le whanga e o mai la i o employers o mai whafa wa wha wo iei na o mai la i whai interviews ma pe vavele selection nea ia wai I think e ere teimi te tau i loa o na te tongi se tupe le MCO ina ia mwhai o na o a temine e le si tupe o tongi o le tongi tua i isi nuu malan fonga fala tonga i tua ai le se tupe le MCO o whai e le avatua la le MCO le avanoa lea e awele tongi se tupe ai awa i isi tangata tupe i tua e whai ei mea i ngā luenga whawhaitemi o le fo i le nganga ia unei ia ina ia mwhai o na ave se whautuanga fo il whainga Mālō o ova mai to asu tasi iafe a tātou tangata waifafo o la ave ngā luenga ngi whawhaitemi pe ono afe Australia e lima afe New Zealand e on whaela i o le cycle na e whai tonu mau mai e le tae ai ia tutuila o lo i e fo i na ia tātou tangata i e a fuala i leo whainga o leo whainga o tangata whainga luenga i lalo o Polokalame lea i le vaenga lea le MCO pe le alanga taulan whaifasiri vanga le pe le mwhailo o ngā tuto tasi la le vaenga lea ina ia mawhai o na tilo i whawhitauli ina ia mawhai o na whaatino ni whainga whawhai le lei ina ia mawhai o na whaatino o te mana o la e tu i lalo le mele o le SOE i lalo le M.P.E ina ia mawhai o na whai se la tau a board ina ia mawhai o na titilo i whawhitauli ma mea ia ma sa ile ia se mea mawhai o na sustain ia le Polokalame lea ina ia mawhai e lola ona maua se tupe le MCO i tonu Polokalame ne a wa whapela e ao le afe lima se lautua a le whaatino le Matāgaluega ia ngā luenga uma i le whaifua
olo no winga ia pe ye la le me fanga le pe sta fa vale le la to lo via I tu langa le le me sa wa ia it's tawa ona fa pe o fa tino el Mālō le o nanga le au no ma se tong ele tau ona ye se tong I tu ina ia la le fairness a vatula fa te te a fa pela lo tu nela ia le stanga te tu e fa I fo ye le para tonga le tu e tongi lima se lau pe tongi la fe lima se lau a ele te le tongi al tu pena na ele ma fai ia la ia na elo langa le o fai pa anga fa la tonga ye tu ma le tanga luenga so ste mi ala sa o isi tamale na o ya lu fa ale o le tongi tu po yo ele te ia ver va nga le tasila na me o le fi su ina te mini pe ye ni fainga fa pe o yai o ye na fa se a o me ne lo official Minisitā ile me le o musu tanga te tongi tu pe tu ai sau I wole faina ave langa fe me et to fo I tu I o me na ya bi ia lono winga o ta fia le ya tau a le fo tanga e ma fai ona fili ya lu tu langa me o mala ya es tau ona fai ese fo fuanga me tanga wenga de tau ona fai ese fo fuanga Minisitā ina ia su e pe afa pe o ye ni tu langa fa pe o tu lai mai langa le la tau fia I le ava no I la to e o no le mfena tongi tu alma fo anga fo alma fo anga tongi tu afa pe o le fatino ele mtanga luenga ya no ma se tu pe tongi ai o tu fatino mai tu langa na e pe la ye le tu langa fa nga le o so tu pe inisi tu nga tu langa la bela na le olo ma fu ai ya tia uia sa wa le to afa ulo na fialo ane ya no fo tanga tene fa ulo mai lona so fa itua ele se fa la pa tonga o alu yai which is so unfair illa utitilo ye tu langa fa pena o me fo na le ala no fa yatu e sili pe a faise si vai nga e recruiting a me nga avele all MCO ai lalo lava Mālō ai le lalo le foi sa ta un fai ave tu Mālō e au mai e ai foringa mai e ai si o fatino ina e tu langa nei e le mana o ya o lalo mata o yo lalo office tu Mālō na mana ia me lalo te fai ia se tu langa fa pena ia pe o le talia tu le mafo angal mele o le fasea ele faiana le fasea langa la ti lo o lo la tu no ta tu ele se tu no e matua le tama le leile fo le mafo fau la ti lo ia me le o sa o me lo se fatino ele fai fo na la tu no fo ai ia o inele official ne o mai uma fasea ese fasea ai la Leitina mala tu fa na o mana tu mai la tu te tu lua ona wala tu te Mālō o fa yelan fa poi ponga tu lunga Facebook ale no fa tu le tina man fa na ni e fu iste ma o mai mana tu mai la tu te tu lua le na ho yo e no ngo yo le ai sa wai na la tina ma sa wai na fu tama I lunga la nei Polokalame isia ono le fa ma oni o la tu o le taimi e fai ia le recruitment process ma fai I a onga foi se ati tilo atu o mai ia la tu tar sanga e o fa to ni apa au angetu to ia fele le so le anga o alva le tau nu I Australia ko ngo o le mo kwa ese le wingo fa ya jo kia I apa au ai la ku yo e o fai o me ngai pengi hon fanga ia nga ke volo fa penga na miu ia o le nga la vana ia o fa pena fo ia tato tangata so fa fita o dia la na le tu lai mai ai le fa pe o afia o mai to tele e yesi ai nga matua I manu ia le I le Polokalame to nga tangata la ia mo te mana oi fa tino pe e tau fo na lava ia le tara tau na ise tara peisa le mtanga no e tu uma ye tonu la o fai angelu ne la o fai apa au ne ia e fai ona me nga honti o ine e tu I a lo te mi to o mai au to ve ia no fo pe ne sa e fo le vai te mi sa fai e fai nga Mālō ia le si fai unga sa fai tau sanga o tona te fa fita uri lo
taofi tau nu taofi tau ainga taofi umamtanga te tau ia te oi ia le o titilo ia matou ia la taofi tu mala mano o isi tanga tau nu an fa sao a fa pea wai le fa maoni lo ainga ma lo te to rua tu i lungo le on system vanga le tama vanga le awol to ya ia ai fa lave awol ne to ya lo simi ai sau le si application wa paulo to sui io mela na tu poi ia o to inga fa fitau li umana le fa inga ta ia na ti tilo ia matanga le au te lo si ia la wala en fa ia na fa tinoi ia pe lo talia tu le lo fa sidi aftai malo sa no ele Afioga wa esa no ele tulanga le o le afianga ele mele ne o le fai e isi fa la tonga menu uitua o ela tau tangata e awina atu inga luenga fa vai taimi ele o sila la le Mālō i se tūlanga fo ilea o le lai sene o fa la tonga ia itua e to tongi mai sina tupe le Mālō la Afioga o le mena le te tanoa to e tau na e se fufuanga le Mālō tu to tasimta luenga le e le vaenga le e tau le lei pa export tu sa o le taimine o le tatou tupe pito silina te le o le exporting o tatou tangata whainga luenga i fafo e te tau ona whai e se whai a whapelo umana mai o lo la tuto tasi le vaenga le ian titilo umana ia inga ian whaina whai ele whaina whai te mine ono lo ilalo PSC lo ilalo Public Service Commission ele vaenga le o le vaenga foi le o lo ilalo le MC o lo ilalo le PSC o lo no winga ia ele mawhai ana na whaatino ina se le lei ono lo o ilalo ai inga ale Public Service Commission o le mea foi lana neu te whai atu ai ina ia mole ngai luma o lea e tau whai afe se whautuanga whapena e te kabineta man whai ngā Mālō pele o na titilo lo e sui whapea o na mau ila i o le mena le stala lofa ala putonga mai tua i te tonu i le mtanga luenga lea le stala mai ma employer si fafo i te tonu i o na mawhaila ia a whapea o ele te le stala i na mawhaile ngai alu e whailo interview i tua wana teimine o lo sawa le employer mai fafo sa wahalu nu alu sao i tua alu tua nu alu whaawo ma o lo e fo ila to whaawo ma whewhi au o i tala le lei i se si tu lang an fala bla ya o e fo la tai pe o menen ta o wa esena na tongi ala passport police report ya medical me va pena ai te tongi marfi ale al fala tonga le fa au mai lo so ya ha u to ale tal fe ngate ya na o mai vola ya la tu tanga tele ton fa nga lunga fa lima masina to am fa nga recover tu pele na alu mai ni sama ia fa pela le te alu le fitu masina te tongi uma o ita la fu te peolo pasese me uma ye tono fa masina no mo ina ngar koru masina fenga no mo so ku pe ko sa mo yo le ale ama na tono masina si le peango ia ai to nga tu langa fa pena Mālō fa aftai sa unua au tai ai pea la Afioga i le vaenga la valia e iei le taimi sa va ai fo ini me o ata fo i videos anisi o tangata whainga luenga wha vai taimi o tu wane ilunga o wha apea ua o avele company lea ili wha amsinonga o na ua le va ainga o la tau matu langa wha apea o le ase whainga fo i lea si sila ile Mālō ina ia mawhai ai o na tu maul wha maoni o company nei i le va ainga o tātou tangata whainga luenga i tusa o saingi ngā lima ni sa whai pele o tasi lea vaenga lena na vea i lau saunoanga e le sitala i la tau ia company mai fafo i lalo e Mālō na Afioga Whaftai, o company e whawhai Australia ni New Zealand e le stala i New Zealand o le stala i Australia a whapea la e eini tūlanga i tūla i mai ona ua le le whaatino ina o konkalake lenga la koe kam kikile ngei po kako ngāwhainga lunga ne ngei mao na ave ese la ia mai Polokalame le winga lau tala e ma whaina ave ese la lo Polokalame le employer le i whaf e leto e yei tonu i a whapea e le lona whaatino ina o konkalake i nga sainge e tātou tangata whainga lunga o atu ai o
ai alia I fo se tempa pena en fala na ese man ele to la vela ila lo pokana ia na identify fo ila I tato nei ato e mai se request my company le ele tali ai ele to eventa to tanga te fenga nung ona se ilonga lava la wa fa sa uma issue si o mon fa ya la lo kon kala ona fa ila ia to mai lungo pokana me ala na le sa fa ele fono le na fa I tome sina ila lo le li leipa mobility ina ia mafai ona ti tilo lei employers ma tunu uma ye ina ia o ngatasi konkalaki man mele fa tino fa ya wa evo isi wa tu yo ya man tu fo lai o ta tu consula le Australia ma consula New Zealand ya wa bypass uma lai la tu ya le o consula ayo sa wa la tu ila tu o ta imua I mene e man tu fo yo ya inga ni o ya inga va Mālō Samoa man Mālō Australia ai fa nga ila I Matāgaluega ma ila lo o le mesa o ia o ei company Fofoga ave ma Polokalame ono to nga sili le na el mai ani ele ya le fo o mana na le ia employers I faf ele foi lá ona to ye ni tulang fa pe fa tino le o te le fa longa to ai se me o to tu lai mai talu ona tu lai mai nei fa fita uli nei ile nate ya o lunga fo ia ile le ma fo yo tatu tangata na sai nie kon kala ma fai tau le po a ti taxin sa ya me tona ves ave ese passes ave ese visa ave ese accommodation ave ese transport ia o me umai I ava pelenga ia nge mala wa felim se la ulen kong nge e recover mai fo na ia o me umala ia e ti tak mai tonu la to tongi pe fia lava masina o fa tino ai tawana mai tawina ai lolo o uma me uma ia sa tongia taulona saudisia o Pisinisi o le lei mai fangane ai fa pe uma lima masina ono masina fitu masina o la equipe ono no wi o la fa le tonu le compagnie le o fa ngal ngai o ma taulona li poti e taulanga li poti e ta so li sen offices la yo le la we ne le process la fa tino malesi li sen office to tasi Australia to lu ele Australia to lu New Zealand la taula na fa maso up a tatu tanga te fa ngal nga ana ia ngal MC la ngal Mālō a ele ni me o tu la me fa pena o tangata ye tauna o ye ai le o tangata la Samoa la o I Australia ma New Zealand ia wa tu lo tamana ia kamalanga le pe kau ye fo le la to nganga fa pe o la to o le vana I Australia ma New Zealand e mala ma tu ro me ia sa fa ye tu nei ai ta ua fo se la to tu ala lo ma se la to fo fa tuanga ina ia ma fa ye ona so soani e ta to tangata lai o ye fo ta tangata fa nga lo wo tu so sola mo la vol visa lu tu e o folo ye ta tu ai nga lai o ele o poi tangata ia ai ngalo ia ila tu o lo ye visa fa pitona o ye o mo nga lu nga fa vaitim afa ele la vea ila lo sola tu ma ya lu e fenga nu nga se simia banga na o lo fa longo tu la fo o ye isi o wa so ani fengo visa ye e bridge ele visa le nga na to ini ma le visa to fenga lu nga se simia ye awala fai awala ngai awala Australia ma New Zealand en fai on fatino ia le fo mai tawina le Matāgaluega ila to uma o so sola Matāgaluega ia wa le fa va wa pe ye tunu fa e ia te mi te fio mai ia wa ye le stop order stop notice ia e te le to e malanga inga no fa vetimi o me le te tunu ina o ye inga o pe mita tau no to ia mo nga lunga fa vetimi after sau no ila wa Afioga ta wa yo le vai nga le wa sau no ia a fa pe lai tu lai mai pe me le so la ese ma le Matāgaluega na vatu ai o ani a fianga o Matāgaluega ma le Mālō i le tūlanga le pe a fa pe tu lai mai pe e le sa fianga o Mālō ma Matāgaluega wa le fa pe no fe tu Mālō ma Matāgaluega yo so sola paula fianga o tangata le o ia nga a fa pe vola trace mai nga nei ma trace ko nga I ko me e fio mai
ia fai foi leo se fai unga ia na tulanga ai ele se a fai na ala Mālō tulanga ia por me te felo ilo yo ku so wa ngofa ma cancel o visa e paola me a fa pe vatu loli si le MCU ne yo la to yo cancel visa o tasina me ton fa tino tanga benga e te sola lo itua a vatu le notice nei Samoa o oe wa e sola itua wa cancel o visa ai a vatu la ile official Australia nei once cancel o visa no wingo mo me vanga le yo e kafka fawa ia o le fa o pe ia fa penga a mo lo la te longi poki mai ni wa le fa maoni kon kala king sei o le melo na lua o le fa maoni ia inga o le nga luenga tauna lu ia e me se vo ia inga o visa ai e te tau al metanga luenga e aua se tu wa no ia la to so sola ai fai lo se lisima ave ile official Australia por official New Zealand o ila tou nei o cancel la tou visa fainga ia a maua o yo e tau foi nei isa ia inga fa pena e fai ai ona o ia inga ia na fai e o toi o mai wa ngai la tou lo ia inga luenga te tau sanga fasimanu ia tu langa fa pena ia e ma fai foi la ona fai menga extension wa to te tau sanga yo sai for si vai termina ma wo se fam talanga mai New Zealand il fainga Mālō ia yo la yes tu langa fanga le e o atu mala tu te to rua ma fa nau ngalo ngai te tu sanga ia fa pena foi New Zealand ti tilo ye se tu langa e me fa ye ona fa wa pe ye se ta tu tali tali ale fa matalanga pe mo awa e se ara fa matala ai tau fa pe pa mai le nei Paul me o te fia fai lo atu. Sa matu tan normale New Zealand immigration ni o mai nei le fontang. Sa elo tau sanga sa ave i mea yo ngā luenga pepa fai ngā luenga. Ona afa pe filifilia o e kota. A lai te ngā luenga fa vaitemi. Pe ma fai e ngā luenga fa vaitemi. Ona mai se pepa fai ngā luenga. E fa maungi ai la lau application ne lau fa tino nei. Pe ona sirafia le wa open tato quota le wa Afioga se lau lima sefulu o le mea pito sining faintaia i latou lo maua ia avanor quota o le tausua se galuega i fafo i New Zealand a misa New Zealand wa Australia le se la Polokalame papena pe mafai la e company nei a lena tali mai le New Zealand immigration in mato fono i le officer o la o sitisila ia le immigration New Zealand ina ia mawhaun talia so luenga wha vaitemi ia i top offer e whawhai ngofi ai vanga nā lava ua maua sau so ua piki o kota a lai te whainga luenga i ngā wha vaitemi a process la e te toi fo i mai nei a matatuai mea nā sa au mai e le vaenga le e maua la top offer sau nei e to sauni e toi te alu process le maa ai le fa pe a mawala job afanga ngo foya la ye yo ia vanga na we ni sia ye nga pa o le fo yo tu langa le am fa yena mawala ngo le ma fa yo fa tu mo ta to kota pe on sira fie te le auto sanga le fa malia ina le ia pe o le tu langa le fa tai tele la Afioga e se mai nga luenga o le piki na o le fuala au ma fale fasiman o le foi o fa longo ma ua e ia ngā luenga ia o fa mai fo i Taipei la o ngā luenga o tau singa o tangata mātutua po o kia kiva mai singa luenga fa pena pe fa maunia le tūlanga la Afioga e le o la vea la le si vaenga le i tua ato mea tau agriculture ma le fasimanu inisia ia inga fo ona o lo o close lava ia application solo a mai i le agriculture o inala la ngatai la le temine vanga na fola wo ye inisia ye ngai tu atu ile Taipei o menga o kia kivas ye le ngakai nga constructions ma me fa pena ta certa misa afier constructions ila lo o le ngalu fa vai temine na so ile mafu e Christchurch le ana aveta tanga ta fenga na temina o le to ye la o kamuta yo
vanganala o yei ngai special yei nga mo isinga nuenga ia tau fu na mai tonu ole yei nga le ilalo nga nuenga fa vaitemi e te pe mene no mai stakist mana o stakist ile au safuia le au engineer lau electrical managers alunga officer ia o kusalo ave uma ale pui tato i kako skill workers ia po skill jobs ia ina ia pui mo tato i nei ia o melana lena o mai tutuila stakist e mana ola e o lalo le ia inga le labor mobility le fa atino te mini ai le o mafailan tu o te mini langa ese ia inga pe na sila fia e tutuila e te saingi lo le stakist wa stakist ale longa ko se longa wa fa le kom ele ese time frame ele ese time e o mai ai na le lua time e o mai ai time o apeli le lua va yaso pe ata puni le factory ia mal time o te sema lua va yaso pe ata puni fo le factory o no winga ia o factory de alu fa solo ato va pe avela ia tatu tanga te ni ia pela for example ia pola sunga alu lo to lua i o ngalunga stakist ale ke ngo fo ngi e rongo ia e ke fiu fa ka loko lua ngal lua va so fo i mai fa to i fo ai au lo na fo i mai e fo i mai le iva se lau tono lua va so fiu mai se asine se longa e aru fa ko lule lady Samoa e mai le ko ka ma ka o mai ko am faile na mai ko la fo ke mianga inga en fa ko mi le ke mi le ko so ko inga ye inga la fa penale o lo yai ai a hotu fu ila yo e hotu no fo e mo host families yo e no fo e le ini fale no fo ma ye flats mo te pe mele yo sta lim ni si la tula e te no fo na le ainga na ya e fo inga so issues e tula mai ai tula no fa pena le sa ave ile tar sanga for stakist pele fina fangi la ko flats e o toita tanga te neu polu mo tu no fo na ya a tu no le yo o ye le fo nga ale motu vo tu ira ili natu langa one e stu langa va pe tang ta fo i pe fa tino ia fa ungo fale ma me va pe na ai ya u yo te mana tu langa na la tu ala yo o ele te la tu ni e no fo low flat ma te finga no ai mana fo la e fa se pe mi te o lo o to ai nga malo fa na o tu sia a tu ala ia sia tu o ala ia la tu flat i lo le o tu le no fo la inga la no fo e te le ala fa fitau ia e pe o se tu langa fa pena e fo lo ye fo nei fa fitau le ala e o mai mana o tu ila lo le o le leipa mobility ai le on failana fa tino ina la fo insa fa tu fo tu ngal tanga dona e mai se li poti pe fa fion fa tino la ia le va inga le mai tu ila la lo ye inga ia ole si me sa fa tu ye pe le ti lo fa ngal ta to pot le ya sau ele sta kist e fai se la no like a small scale stakist e fa finga lunga tanga se sto lima se lau nei ina ia fai na le va tu ila e finga lunga nei mau ye fa finga ia e tele ia me taunti tilo e finga Mālō pe au ngal le waf tilo fo ia sau po malia ye le nu ale Tumā'oti ya titiro esta kist po ma faino ya me umaya lau fata tia tu e lunga lau tano ine to samo la vole tasi la ele ringor kako to samo yenga to samo ya e fatino ila ya Fofoga ya artemine oro maya la to su atu la tu tanga teni ya ila to oro ine which la ala ula Mālō wa powder company tu ila e issue fa pitoel el Mālō tu ila le permita na pola le tu langa e ya le terminela la wa fionga o le wa mata na fa nga solo le processing o pepa o malanga o e fia malanga ba malanga tutuila nga luenga pe ona esa no ya o lo fatino e la to masanin fatino o te le lo po ila fatino o le request ai e mai tutuila o tanga ta masani e fai le recruitment le ale wata tala le avano sa tala ele ta punia na avano sa lockdown na la tala
ina ia mawhai ona watu o whapito i tutuila. E le tapunia fo tato ngā luenga whawaitem. Sa slow down. E mai le tasi le flight i le masina. I New Zealand ma tasi flight i le masina i Australia. Le lau talavanga le pawan mea o le approval o le kapeneta. I leo whainga o tangata e ave le flights, ma le flights. Ma mai ma le lisi. O i loa ai la tau o uma na atino e Fofoga. Lo whaftai. O e whawhea i se atunu o le Pasifika e awa noa ai le tūlanga leo le Labour Mobility. Pe o isi atunu pe amana o mia mai tangata whainga luenga atu i Samoa. Ngare winga lausi. Ni tangata fo i e mo o mia e la ato e watu e whainga luenga i o la ato atunu. Pe o fiti mai isi atunu. O e se furtasi atunu o le Pasifika o lo i laro Polokalame lea. O lo ave fo i ala atu tangata i fafo. A ele o mai nei. O lo ave i fafo. Ia foi lá tau ia inga ia foi lá tau whainga whawai matuna ngā whapena o tātou ia nei na unei ia o lo ia ia re tūlanga lea ia ele mwhairano tali atu isi atu nuu pola ar whainga o la tau whainga whawai mo malanga i whafu Alo whaftai lau whiunga o lau whasin muli a se tātou ia ngā mai ia ili tūlanga leo na i o tātou tangata fo ia iskios tātou tangata whainga luenga lea tu nuu le peo na e sa unua fo iai e tusa o le tuua o tātou ngā luenga. O le ase se sila fo ilea iai. O na a whai nei o le a tau whai o tātou tangata. Ai whawhea ia le tātou ngā luenga. Le tautua ina o le tātou atunu i Samoa nei. Ai mai se lava lau whai ngā luenga al Mālō lau whionga. Pēno whai atu te miutua nai. O le ai ata tau o tangata e alua i ngā luenga whawhitini. A ta ngofia nen Mālō e whaine ia i ngai whaasala tangata ia. E te toi sau fu e te Tafesilafa'I mai pura mo whaasala i tangata le. Ina wa ave i whafo a le skio. E nen whain whaistū langa whapena. E paule me e tauona whai te peo o whea tua ia inga. E ma whai ona ta ofi i teima recruitment. Mau atu o e lau nupi wha o la ai current lava lau deductions lai ave lau employer lai nei. E ave inu pifa lai te whainga mem e yeila i nālea ia tauon Matāgaluega e ta ofi ai pitai e leo whaatinoina e Matāgaluega na tūlanga e peo no whai atu i lea ia ta tau le watu neila e ta ofi lea ia tau tangata a hedu tangata le ave whaamisinonga le Mālō o ta ofi le Mālō lo oa ia tau te alo i ngā luenga whaweiteni na tali mele e whaamisinonga po le aratari ia ai peo no fai atu a fai le Mālō se ia inga fa pena e fa sala i lato e ma fai inga challenge le court le fai unga le Mālō o fai le tangata ia nano fa pena atu a yentu langa fa pena ia ntou to ta amilo mai fola ia le piko le ko fa interview piko le va pe la o fenga le Minisitā la so lo me le ku ka fia inga ka ia fa fela to ayata ia e mafu mai ona lau sit ai le fa inga lau fionga ia tu langa fa pena ai fa ona fa tino ia le lau fionga le ala fo lau fisilia wai e pe ola to le o le maua le ngā luenga i maua le se leni a ona i tangata i unemployed le ai ave ele le ava noa ia lua i fafo ia e sa o lau fionga o le ai ata tau lava na tangata soifua ia wa uma ofisili se vanga na ia se se vaenga wa pa ula wa fionga te fia sa no ia ia fa fa mai tato wa tunu e ele mata upusa o ave ele New Zealand immigration matato termino mai e matu tano e ma fainga issue pe mi te pole visa atangata fainga luenga nga luenga fa vai te i tono lusu fai tu la fasu vale tu la faisi o mitele pe tolu aso limas e apply lo visa te alu New Zealand ma Australia e koru masinga te whakari o lea le fairness o na mea se ilonga isu le visa ono o mana o mia mai tatu tangata o tu taule ap taule pea ai mana o la tangata Samoa e alu New Zealand te whao pe au le asiasi e fiu e whatali le visa longo winga e strict aku le process o tātou i e kau kira o fio New Zealand kau ke ngofu kau fio kau ke asiasi kau ke fio e asia kako ainga pe apa peni ainga
la me le tala mai lo le visa e o New Zealand ma Australia it's tono tolos furuasa na ya ia e to esa wa ole o mafai ona wa tu tatu tangata so swani ia la to fatoanga ia e o atemini you have to apply online ia ole ai tu ia tu ale New Zealand immigration male fainga Mālō New Zealand a fa pe le wa batu matu tangata fulta si afi o so swani ila to ngaluenga fa fatoanga tatou ia le mau ngaluenga ni tau te le ofio ngaluenga fa fatin le wa le tatou ngaluenga tau te le ofio fo no fo New Zealand ma Australia o lea wa saunga le muta to ni tatala mai le visa le se tatou wa to ia tafa ina ia mafai ai ona fatino uma ia Fofoga you know that freedom of movement le ka fa ko ia alfa bla sorry ia ia o keep up o le finga ia ai o tunu uma Commonwealth au mai nei va tu toros fulu aso e te fio mai e le so visa e le so permit ai na ta to a o fa New Zealand ma Australia e fa ti noi me so what is the fairness pero pauna le o sianga ia cha u ia Minisitā ina ia tala mai le avanoa e fai on tatou fioa ina ia fai fo on tatou fia sia o Mālō tolu aso i o lo tauna sau ai le fo se mea la ai lo fo e tolu aso pe fa pena lo vai aso le ala o tu i o e lau ngaluenga e te aru te tafao me tu sau ia na mawaila i o fia sia inga le i le temi nei ai a fa pe fo i o tatou tangata i o ngaluenga fa vaiteni ave ngaluenga fa vaiteni apply visas a o i tonu tosu ras pa faingo fiela ia o na move tatou tangata e vatu fai la to ngaluenga ma tatou lo atu ta fam to ma ya bona o se tulanga fo into tulai mai ia a o lo tu ila pa ya New Zealand ma Australia ina e titilo nta pule ina ia mafai ona tatou fioi ma le saunga le bu ma le la foi ma le loto 48 e te aru mai sa ia pe o le o point mun buli le le umal ta fatano aftai sa no ele o Afioga ta wel tu la sa ta oficilia tu la vel tu la ngana o visa ona watele ai na falongo ina o tatou tangata wa faitio ile mele o le apply online ia man tu fo il tatou atu no ele fa pe tofu matangata ma computers ma machine im fa online o tele o tatou atu no e fio anga i tu ai mo ia le wei telefoni ai ia pe tu langa fa ta le wei sa no manino ai le ia fea i sa no anga malau tu ia tu le immigration in New Zealand ia se la to fina ngalo au mai ia ne ia va no te tala tau te feo ai fu ai le tolus full waso e visa free ale sa o fa ia tu le wo mon fa tan no ele fa tan no anga fa ngale fo le nga ai tau te pisa a fa pe o interview lo fa ne le wo pisa nente to sa vo le si TV o ko pisa fo e tau te pisa ai o na mo se tan ia me foi fa pe ia o lo ia fo ia nga New Zealand ia tau fatin o le si fo i me you know o le o tatou nga i luma i le si sentuli o le o tatou fa nga ina iPhone, iPad, phone, ma me o ma pena o tatou nga i fo la e tau fo in tatou sui to na tatou tu nga fa masani nga apply online ave pese computer tu ai o me ro ia tamama tina ki kilo Facebook ki kilo ka interview itu langa fa pena ia me se foi ni si me o fiero ngai ko inga malai lo maku wa ke ni ia se o ro me tu pi Australia ana poi no ni pero fo ia te mian ia o tu langa ia o ro ai wa nga i du malan ele fa nga i du malan ia ala tau te tangisa ina ia mfaiona fa pe ia me fo ia pule ia tunu ulai fa I'm fai fo na vel tu ala lo Samoa ma si temi time frame
O Maulō taimi lea ia na whaatinono lei o le mele mana ui. Na ua whaafonga mai mua mai lo tātou Leatinu'u e le tātou Polokalame o le Tafesilafa'I le whaatalanoanga ma le Afioga e le Minisitā o Pisinisi a la manuia ma Leipa o le Minisitā fo'i o Matāgaluega o le M.P.E. Ia po le Afioga fo'i le sui pā le mia i le nei vai tau. Se ia maua se isi whaapoponga o tātou Polokalame i le vai asafo. Ai mo le taimi nei ia soifua.